eti maame boateba medase basom ewo ama saman na babia megina yi aha ana na yede asemi de kadwumadie efri ebre Adom TV ahwefo na se de bra ne breta eye ne de bia da ana asemi de ka betena edem na yaye analysis ewo dashboard ene so etro be tie se bontini amanfo kase di komo ne arese ne aha na kase tie ewo efom na asemi no kase megina ama saman babia megina eye contempo wa penfo de ma contract ya a free of anko abesre twem akọ Nsawam eya bese 33.4 kilometers ekwa ya empenfo eyem we eya kwa empenfo eya aboasere be ya a free enkran ebesni atwem akọ Kumase wo mai Asante mantemrum ekwa betimi atos bese mienu miesa na kantimi abo ampeso da biada ewo ekwa no esom so to ani ahwem ni fa so am ubon se ampa bridge kese empenfo eyenom anom na so ha kese se abakwa wo se se equipment for my contract 2022 yeah a sum best $350 million and a bumper for a 22 Asem yeah best a coin a free 2022 yeah contractor eba site ebedi juma so hwe aboase na bia coin sesiem ebetimi akọ enkadom ani nanu ani nansa ana coin contractor no echa se ja adwuma eya na se gbo yenom ano ebrasem wa bre to December 2024 abato ne awiem ya ba esama mapedi John Dramani mama eso etimi ebaidom na so for part so be hwe akwane akwantebo yewo ensem som owura akwa me gavis agboja ana kase musu eto anamo abahanom amantechem sen wode contract na akwa so abekasam ese kwan de wonye na eka bi ombi aba betimi atua ade abanom na so contractor so nkomo bi atiti from onti echem sem sikol be ye ekwane eto aso no enu abiem ana aka bi amen na so ba kwan so am wo se da ehu contractor akwa so na sene kwai atutu na essay edi efanom ahwe o man eka ye boy ya ye de siesie bra edi kanom ye bo be se ekampre na se timi asese sebiem ye nyina be kan so ye wo esutobrem ye wo ntina ama ekwa na hyase ese tutu mo ye pam ada so ba ekwan so am cars akese a efasa akwa so no bebre na him etom eketwa no so kodu ya de se oso coffee shop mi akwasa aseli manyina edi ema onyesa okaro etimi enkabiem mi wasakafo bi ewo mchen ya me no mo ebedi enkomo ne bi so mo o hakese pasa ekwan ya mpanfo etuna jeje mo aye hyeda enyeyem enya ewo mo esom obere mo akwa aba eba Adom TV so ya nua minia ya da Asem muri amu na wo fa kwan so da biada o ha na kasa de ma mo o ha na ne se eye ekwan na omo ye ne fi mfie be miensa o se enan ni a sesei no akoba ne se ekwan no ne ye no enkoso miami mu ameka se ye fra me Collins Boatin amasaman cooperative president ena minimo kasai na sawohwe efri of anko ebesen ko Nsawam a ekwan ni nyina tutu ekwan a osa odi be minute dunum 15 minutes etimi di twa ekosi Nsawam no they say odi be 2.5 hours ebi o hokra mpo a ubekwa kodu ba bi no na ekwan na si even anopa yi mi frifie a memeti Nsawam mi frifie a meba no mi bedu old toll booth na ekwan no asi eba ne san trailers ene VIP na efri Kumase eba Accra no ba kwa say trailer ba kwa say ana another trailer enso peso kwa ekwan ni sa enti another trailer no entimi enye den emma enti ama ekwan na si enti age say udoji ekofa medie ekosi DVL sansam na wawrema baba besi stadium junction na wabesi amasama VIP ni ntimi ndoji enti aban no kra na ebesra ne say ebetumi kra anka na daruma oma maintenance fee because say no say na kwan na ye no ukọ ebi wo ha wo ma ebi wo ha wo ba oban so e o sa wo de wo ka no ekọ workshop na ukọ siesie yesra ban no oma na ni nkọ ekwan no ho na omo aye nya sa adwuma ye ni nyina age se san kọ fam busia e wo bank ne san de e be hye ye cars no okay me saba su ebiem na areba ko su a ewo mu aye kama hwefo ati ase so yesem eye afimpiemienu ene aduonu enum akomasika aba fotosanfo onmo Dr. Kasi Atofosin
akoki kambase je fie brom when to just say aban avoti sikam best 13 billion Ghana cedis and be ye akwan ye be see hospitals and ye make kakahom sa 13 billion Ghana cedis here kasa kradom social media kra na amofro be dey be say akwan do say kwa betimi aye e wo man emu mo sekari ba ko so e o me che wa enti mu amunam kwan so da bia yi o how be pada sa kwan yi a e say yi enya e wo mo ka so. Can I speak English? Yeah. I'm owner of the vehicles. I have 20 vehicles in Amasama here, working here. 20 vehicles in what kind of vehicles? Express, the 2M Express. The 2M, okay. Yeah, okay. 20 of them. Okay. Today, 3 days time, I have to stop the cars. They shouldn't go to the road because of the road is very bad. Spare parts, if every month I have to buy spare parts, I will buy spare parts more than 10,000 because of the road. And you see parts here they will come and be explained that, oh, yeah, tissue, fuel, sika, kakra. But the tissue, no, every 1 liter we pay 1 cedi of the fuel that we are buying. That's one. And the spare parts, they haven't, the way is it from 2009, the same thing that we are buying the spare parts. And the road is very, 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 very bad. I don't know whether the contractor have traveled to Dubai. I don't know whether he's in Ghana here. I could not know. I am owner of the vehicles, but the way I'm suffering, if everybody is suffering like the way me, I have seen it, we have to beg the president to put his leg down and then let the contractors look about the road for us because we are suffering too much about the road. If you take your car from Monday to Sunday, you have to go and make a maintenance more than 10,000, 8,000, 5,000. And the spare parts, they don't even reduce everything. The way we are buying the same thing. So let me understand that the figure that you are quoting, is it to one car or the whole of your 20 cars that you spend 10,000 Ghana cedis on its repairs? The figure that I'm quoting, if I'm quoting about the 20 cars, it will be like maybe 30,000 or maybe 25,000. But the 10,000 like maybe 5 cars or 6 cars. That's why I do the 10,000. But you know the cars cannot spawn at the same time. That's why I'm just making like minimum but like 10,000 Ghana cedis. But for the roads, if like we can get, even they should put like maybe this gravel and then we can be going and coming. We don't have any problem about buying the spare parts highest. We don't have any problem about that one. So currently, as we speak, the 2M Express car at Amasaman, that loads from Amasaman to Kumasi, all the 20 cars are not working. All the 20 cars, the day before yesterday, I stopped all the 20 cars. Only yesterday that I have given them the chance that they should go because of the road has blocked. Today, 3 days, if you understand about media, the road has blocked. You cannot go, you cannot come. You have to load and then fight from a Buri side, and then you go and peer at Linda Door. And me too, I will not decide and collect the same fare, and then my car will go through out about that day. So I decided to say, no, let me park my cars. Until the cars and until the road has opened, and I said, okay, they should find it the way they are doing their way, miss going, coming. Okay, so I'll get back to you again. Let me engage one of your other colleagues. And now, Adeba Kosu, as we accept. A quay can was some the anti swama quensuno, a check a crabby asem. Among phobia CC Japadia, a wakano and pen for ebu egunum. At the abampen for a quasem libya. As say, abampen for enya or Japadino within yes adiam, or see a pen patasica at the momu. Some patasica no semno at a sewer court. A tianosu account be nama a quensuno, aka a check a cram. Now contrast an acasabon party on Cobabia. Contractor no Ghana. So the contractor no air train said the Sabbath to Yakam. A sika, obet to me the Abana, a brand baron, obet to me the ABCSC, a council. Sebeka and same one, and a parliamentary select committee on roads and transport. Ebasa, a quansum. Now, on my send a quano, echo at the effort. Almost to Musania, the minister for roads, a kind, sub contractor, oh dear, Seneca Econo, a brano, come for quantum, I said, be a combat to me more trouble. And I draw for bet me Alpha Quansua. One shell or how a brain entry amount. There's an Yakoya Asem Pie Asem. Contractors called Beshe a Quenmu beam and I Assemble. Mamma Yado and so answer Ekasa. Upon Bacodia. Yamiado Mahoye. So I can't say. Dabi, your friend Makoya, Moama Sama Cooperative. Adebaqua Hadrian, Debia me person become what some say. I buy a quani and a dear. And no be a best a quan when I didn't contain an BSO. Or the container now the Codini Besuano. Otuas Kama will be answer on Monday, a dear soon. Abaso or Jacana and Nadia. Almost all man to compensation, Mom Pejo Monima. A honey baby, Betiasia, any yin. Obama Saman see a way up. Babu has to go with me, Yima, for a month for the container, so I said. Quantana Momuska, and I don't be Peja container. Meanwhile, Omade Banonsunum, almost just come and for Phoebe, and son Omade container near the Ebeson. So the Ebeson said.
abanya de obi besra de ade asisu ne bre so na abanya so ohia na de a esa abanya sa tua sika ma nipa no ansa na wayi na de na afiwa ma abanya nya kwan aya adwuma na ana de so hwa adwuma na edile na fa kese afiri de na wo ka ho asem sa manfo na agi space a omo peso baby de abanya ne kokot yenim so mampani kufo abre so omo ye kwan no enipa ni be omo tua compensation ye dan e ma om ebi ni mu fatie ton mo nsa ase a nipa no mo ton asa omo nim say abanya tua compensation ama nipa no ene nipa na den agi ne sika se nkofo no nyina de abanya den ekokot ye besike say agagefo no hwe obi a emri bi atwa ya tua compensation ama ne bia no e wo fa che koton na asa no ehu hia asem no nko mo ya omo montu na abanya kwan nya adwuma no na adwuma na nya den enko ntentem ficha no pass ofri nsawam na wo ba enkra ha menua wo betimi agya kwan be 3-4 hours na wunya aka na no Monday madam ba ko ba adwuma because of kwan 20 me enko adwuma obegya kwan ficha hema na 6 chama o nya ka ba ko na ba anopa 9 drivers na mo pese ba movie ana drivers no ekwan na kasa nyanti no se papa wo ka wo hwe so driver mfa ka nya den emfa kwan no so because na spare pass boy den wo ba se wo ka no so ti ase o free ti se ba bi ti se satellite junction ahokwa de just uduru ho a ekwan ti misi wunya ba bi a obefa uwura movie a ekwan na si nya de obepia biem enti yesre na no anim ha ya VIP bus beduru ha ne tuni si fom pe na oka ho bus ne da ho ma de achi so ti especially so tokura de na asam na se because ebi ana mena da ha onim ni nso ayedan ata mena num o ka ne simu pa no anu ntimi mpi je besom omohwe na omunya kwan no ntentem man ye besira transport minister road minister won twa na ne no omehe kwan ba bu ho a contractor ne betimi aye hu bibi sa anwea kwa na omde begu no ma level so amaka ase na timi akwa ntentem a migidi se no so be den ebeboa ejebiri na abrenyina na omra na omasira kwan no so na adwuma na nya den entimi nko wa no man eti ade ba ko so a ye ba so ye hu ye sem contractor da hyase e de ensuo egu akwa ne so esa se ene awia no apie kakram eti ama futo no so e koso ye party e ba ye wo se omo de ensuo enam ekwa ne so a wata akwa so kaka se na be ye futo na okwa so no anu betimi abrase officer boko de nyame Adom boko midin de kwabran safo GPL2 then is first trustee and me am science station master Milodu express no ekokumase ayade bia hayen eye Monday no ekwan si kra ama ka bia ntimi anko me Fred drivers nso bia Milodu a o se ni ka ura se kwan nye nti o mane nko eye mpa so me am de pick up faso biko hu da bi ti say Sam Johnson any satellite ho amana de dawa kese e said ka contractor no timi fele baby a kais no efa no na onya kwan eye baby a o se oye na owi a wadaveti kwan na fa o we nyina ntimi ma enti da bia na ma drivers no ba omu complain obi ba na load na mana kokumase a hwe express ne boarding e kam no enti se o de fa kwan we so na etwi na esi a da bia 3 days bia be ko shop maintenance ni ade e ba sa e ma passengers no so yes stranded Monday ya ka so nkui we have station one passengers go bebre obi am pese obeko because of road no nti e ba sa e de how kese oyene kese na brain akontufo na e ko nkokọ enyinam ni kumase no enti mesre aban ne se omo nani enhwe akwan so na one contractor no nkasa baabi a kais ni lodu omo fa kokumase no ontimi nsiesi ho na onya kwan nya baabi a sese woye sede be ya drivers no ene akontufo no so eho be han om kakra na e de asumdue abefie sa ankoba ne sa da bia no se omo ben omo fa ekwan no so na se problem bi baka na se a osi afa so a etimi di problem bi a onam so kikiri no ni boat bi kura lusu na won enti se osi afa so a etimi kotu ade oye ne kese eba timi sraban se ontwenani enhwe yen wo kwan so wakwakoye GPL2 pani e wa ha de ewom se pani se edin se ahyenkafo no ukuta oka na oka de be fa kwan so na nanu na nsa bia oso akọ shop ne akọ bia mia Asem but threat bi wo se ahyenkafo ne person be ye adwuma kura ebiem no be yom ka sa free a dia omo ma meti ase titru kaunafo no omo na eka bia ba omo bo nti omo adwe nyina se omma ne ka emfa ekwan we se so sa na yesa e de bia ohaw na beba spare parts so boarding
ɛno nti stretch a me fam no ɛyɛ ɛkwan no because car owners no more drivers no ɔmo load eduru Friday say a weekend ɛyie wɔ hɔ mpanimfoɔ bi bɛfo car kɔ yi ɔbɛba na live hɔ adan a ɛkwan no ɛnyɛ nti drivers no so ɔmo nkɔ ɛno ne ade ɛha yɛ nti yɛsrɛ sɛ ɔmo yɛ nti drivers ne bi wɔ ha ebetimi meda asmame ne driver pani so baako so ani enkomo so ane ahwɛ eto how no de sɛ wa mepi ha no mu a ebi a wonte ase ekwan ya me nipa nim nie yɛte si so afiri ofankɔ ɛbɛsena ba abɛsi baabi a ewe no enyenyenyenyenyenye ekwan ne nyekora na yɛm sɛ so sa to ekwa de asakora gye ensamu etokontoko ya abakwan nim no enye adeketo akora so yɛ hyenkani aso wura ho so ɔka nam kwa we so papa masa ye brepa even in suit kakra passengers impo na musumo because car bia mpeda boko nso obandama bia kita no price odoji passenger instead order so ye 5 seater obada oje 5 seater no why you raising car bia nko na passengers go omuntumi nko na adin so nye poto so o manhole ankasa nye to car mo car sa fufuri store cars na kita na so sisia efo car sisia la ehwe car nature oh nice oh my bread in that 3 days since Monday to Tuesday ya park cars ni na about 2 passengers ogu station oyaro nti ya baka kira ban no mbo say even posa won ye mpa wo man grade won twadu mahen on level du mahen ay botumi akoya ba na yesa masa de bia o the hobaba nti wo mbo ya ponche wa mpimfu wo hwe won che na asem no ya na ya ma you should takakra na yesam traffic ahana hanya obonse wona wo fi Kumasi ba omo obafa Accra lane won so fi Accra ba ofa Kumasi lane obansa obonse ade na asai obonse road no masa yentum passengers go wo hwa oya roho ibi ko eduma enti ahyenkafo bi na motese no etwe enkomo no yebesa aba hanom biem yenwie yebesa aba amasama hanom ebiem na yene ahyenkafo no asabedi enkomo yene Ministry of Roads and Highways we kwakodi enkomo yene contractor akasa musu ebedi enkomo ba ho na won ye esikasem no anafe empatasika o se de ma amanfo ya won japade ewo ekwana ye no enche no ena akofa sa hawi ede abenti no ama contractor no etumi ema site bi no bede yakwasi isiam dem ma oman hine kwabena asante no de pese mu atozoman som well akwasi medasipi for a year wabi eniama Ghana for the drone so etmenya nkomo ne bia di na omode omo adwenche so etimeba me gidi se ebre se fatemu no ye beto asa nkomo we so nsem ne bia abo aba ehunhia kese pa yi pa